Ja sam zamolila goste da nam prezentuju, znači svako od njih jedan svoj projekat gde su imali neki vid participacije, tako da ćemo krenuti. Ja bih sad dala za početak reč Dejanu, koji će nam prezentovati njegov projekat, pa sad ako ti lakše, Dejane, možeš ustati ili okrenuti stolicu. Da, slobodno. Nadam se da nemam previše, ja imam 2 projekta. Ne, samo slobodno. Kad sam mislio šta staviti na naziv svega participacija, svi znate da participacija nije toliko česta. Tako je, zato smo izabrali to za temu. Mislili pa je bilo možda teško, pa sam na kraju odlučio za 2 neka vanjska uređenja zapravo, ne objekte, jer tu je možda to i najviše. Da, dobar dan svima, dobro večer svima. Ja dolazim iz Enote. Imamo sad, ne znam, 25 godina, malo više, od kad smo osnivali Enotu i baš mi je drago da sam tu prvi put sam zrenio, imao sam malo šetno danas, veoma interesantno. To neke riječi koje obično pričamo o njima, to je uvijek negdje pozadi u našim glavama, ali ne bi danas o tome. To su neki naši izgrađeni projekti koje smo napravili tih 25 i više godina. Ali danas je tema participacija. Zbog toga sam odabrao neka 2 projekta vanjskog uređenja. U neko vrijeme malo smo imali više kontakta sa vanjskim uređenjem, što je bilo dosta neobično za nas, jer obično ide zgrada, pa ne toliko okolo. Neko vrijeme, nakon one prošle financijske krize, sve se nekako ukrenule, išle neka europska sredstva, su išle od te stvari, pa je zbog toga možda to bilo interesantno, pa smo svi odjednom se našli u nekoj. Malo više smo razmišljali o okolini zgrada, ne samo o zgradama. Ali taj možda nije baš tako. To je jedan projekt koji već dugo nisam pokazao, ali ga stvarno volim, jer je stvarno poseban projekt. To je jedna, samo sad će mi možda neke reći falit, pa ćemo ubaciti neke engleske ili nešto, valjda ćemo se razumjeti. To je jedan projekt koji je zapravo one man's quest, kažu. To je ideja jednog čovjeka. S njim smo radili to je malo selo pokraj Ptuja, Ptuj je tako mali grad, ali to je malo selo pokraj Ptuja, našeg najstarijeg grada, i tamo smo radili na nekom preuređenju nekog manastira u Modern Performance Center, pa je taj vođa projekta koji je tamo brinuo se to, želio nešto napraviti za svoje selo. I on nekako je odlučio da bi bilo, jer to selo je bilo klasično selo nekad, ali kako je Ptuj izrastao, a selo je ostalo kao neka suburbija za spavanje, pa svi su migrirali u Ptuj, a tu zapravo sve se izgubio. Izgubio se centar, izgubio se, ništa nije imao. Nije imao neki karakter, nije imao centar, ništa. On odlučio da, mislio je da bi, kad bi napravio neko kapelo, kako se kaže kapela? Kapela. Neko kapelo koje bi posvetio Janezu Pavlu II, to isto, nadam se da ok. Pa čak je dobio neke first grade relikvije iz Vatikana oko Janeza Pavela I. Mislio je da ako napravi nešto tako, to će skupiti ljude, dati opet neki identitet i to će on tu tamo napraviti. Kako smo tamo super surađivali već godinu, 2, nekako je odlučio da bi mi bili oni koji bi bilo da dobro to radimo s nekim malim problemom da nije imao novac za nas. Tako da kad smo pričali kako bi mi bili, kako bi, na kraju to ispao pro bono projekt s naše strane. I kako smo počeli sa kapelom, onda smo rekli, ok, ako ti radiš nešto u centru grada, to neće biti samo kapela, to će biti znači mjesto gdje će se ljudi skupljati. Znači trebaš napraviti neki gradski ili vaški trg. Dajmo i to nekako umetnuti unutra. I možda je to, tu će se valjda nešto događati. Tu će neki ljudi dolaziti pa ćemo napraviti neki performance center. Mislim, nešto će se tu omogućiti. Da moguće onda na sve to napraviti, ne samo kapelu postaviti pa da vidimo ako će to pokrenuti to da se ljudi opet sretnu. I to je bio neki krajnji rezultat. To je tu aerial tog krajnjeg rezultata. Izgleda malo ko UFO isletio tamo dole, ali to je bila zapravo skoro zavesna odluka. Jer vidite da to selo nema ništa, nema infrastrukture, ima jedan put, nema centra grada, ništa što bi, veoma je heterogeno, svašta je tamo. I trebalo biti sa jedne strane nešto dosta jako, da će biti neki magnet koji će to tamo privući, a sa druge strane ipak ne previše da ne bi vrištelo u toj okolini i sve preglasilo što je okolo. Još jedan mali dio te priče, kako nije imao novca za nas, nije imao novca ni za materijal i za izgradnju toga. Pa je ubedio građane da su oni donirali novac, pa čak i sami odradili to kapelo. Što je bilo dosta interesantno kad smo projektirali, jer to je trebalo, znači, bez high-tech detajla, veoma jednostavno, nešto što se može napraviti.
I kako sad napraviš trg usred ničega ili kapelu usred ničega, znači imaš nešto, imaš neki prostor i staviš trg. Taj trg treba povezati nekim putem koji već postoji, da ćemo moći do tog trga doći, a sad trg nema zgrade okolo, znači nije definiran i onda prvo smo se malo ga uvučemo unutra, napravimo neki sheltered space, nešto što ima samo svoje okoline, sam svoje granice ne napravi pa da se može to osjeti da je to neki zaključeni prostor. Onda smo podigli to što smo još trebali, kapelu i 2 bine, i da bi to sve izgledalo kao jedan prostor sa nekom ravnom na kraju smo sve zajedno prisekli, napravili neki virtualni krov koji bi možda u budućnosti mogao postati pravi krov ako bi željeli to nekako završavati u tom pravcu. I to je bilo kako je to na kraju ispalo u okolini. Znači, sve napravljeno dosta jednostavnog belog betona, dosta belog da je bio drukčiji od onog sivog asfalta koji imamo okolo. I tako to izgledalo nekako dole tako to izgleda dole kad vidi sa strane. Znači neka velika površina koja ima karakter različit iz različitih strana. Kako se krećeš okolo, uvijek si ti menja, uvijek ima neke svoje karakter, ko neka forma viva. Znači ko nekaj nešto između arta, između trga, između kapele, između novog centra grada, neki artefakt koji može privući ljude, a od tu dalje trebaju ljudi raditi svoj posao. Jer mi uvijek radimo samo infrastrukturu, a sve ostalo odrade ljudi. Ipak radimo te stvari, sve što radimo za ljudi. I sad kad vidimo te slike, vidite tu je stavio taj kip od Janeza Pavla II. I kako je veoma ubedio, isto tako je ubedio nekog umjetnika da je to zapravo napravio na mjestu, možete si misliti da pro bono, naravno. Tako, to je stvarno bio jedan takav participativni projekt gdje smo svi učestvovali sa nekim drugčijim ciljem zbog jednog čovjeka koji je bio sposoban u nas sve ubediti da tu učestvujemo. Imali smo malo poteškoća, vidite, to je sad taj konkavni oblik i kad smo to radili, doživjeli smo neko 100-godišnju kišu, 100-godišnje poplave, tako da poleg toga da smo imali novi trg, imali smo i novi gradski bazen neko vreme, ali to se na kraju sve nekako rešilo, pa je ta zgrada sada ostala da omogućava da je ljudi koriste i da ima mjesto gdje se sad sreću. Vidite da kako su je sami uradili bez velikih detalja, sve jedna površina, sve jednostavni detalji. Jako mislim da su na kraju odradili, ima nekih stvari koje su možda malo drugčije nekako što je bilo u projekti, ali mislim da sve o svemu na kraju su napravili neki dobar posao sa kojim sada stoje i kojim se može istovjetiti. Imam još nekoliko slajda. Nemam nijedan s ljudima što nije ok, pa sam stavio ovo još iz idejnog rješenja, ali ti od daleko baš ih volim jer se vidi koliko je različita struktura, kako je zapravo to sve skoro upropašteno okolo, kako niko se nije brinuo u prostoru, a sad ovaj je prvi reper koji nadamo se da može povući za sobom da se nešto drugo dešava u budućnosti. Ovaj drugi je malo ozbiljniji, to je uređenje jedne ulice u Velenju, ne znam da znate Velenje, Velenje je moj grad, tu sam rođen. Bio je tu konkurs za uređenje jedne glavne gradske ulice, neke peščone, i to je bio isto tako dosta participivan projekt to je Velenje kad su svi otišli da ga vide. Znači modernistički grad u parku, znači sve onih 5 postulata što je modernizam imao, zelenilo okolo, dignute kuće, ravni krovovi, kuće u liniji, na stupima, sve zajedno. Ono je ideal vrtnog mjesta. Vrtnog mjesta, koji naravno kroz tih 50 godina, 60 godina malo se promijenio, ali centar grada je ostao više manje, nije se dodirao. Sve okolo se malo širio, a centar grada se nije dodirao, još uvijek je bio ovako modernistično mjesto u parku, s tom razlikom da odjednom sve to zelenilo počelo da se miče automobilima, jer kada su to izgradili, toga je bilo veoma malo, sad je toga dosta puno, pa kako je bilo puno prostog mjesta, mogu se brzo uzurpirati i sve se to zelenije maklo za to što trebamo danas. Ali u sve to, ova ulica tu u sredini, glavna ulica, nekako uspjela se zatvoriti za promet.
I tako je stajala zatvorena, zatvorili se za promet, želi napraviti pješačku zonu, ali osim toga da su stavili one lampe po sredini, nisu zapravo ništa drugo napravili. I tako je stajalo to 30 godina i sad su odlučili da nešto s tim treba napraviti. I kad su to počeli, moram reći da su se dosta ozbiljno obuhvatili posla. Prvo su napravili neku seriju radionica, ko ste vi sad napravili tu, pa su isto tako, jer tu je, pored toga je centar srednjih škol, srednje škole su tu pored, to je modernistično podeljeno, tu je bio školski dio, tu je bio medicinski dio, tu je bio trgovački dio, a tu je bio upravni dio. Znači, ko što treba u modernističnom gradu sve u centru biti podeljeno, a okolo se živi. Ne? Napravili su tu seriju radionica, onda su napravili neke okrugle stolove gdje smo već prije sudjelovali, nismo ni znali da će biti competition, ja sam malo otišao tu jer je to bio naš grad i to, napravili su neki buklet, taj buklet je onda služio kao podloga za projektni zadatak za konkurs. Malo su ga naravno preuredili, pokušali su skupiti sve što je pisalo tamo unutra i nekako su odlučili da to je taj, da se možete očekivati, to je neki parking na vrhu i ta ulica tu dole. Ljudi su rekli da taj parking nije dosta velik, da treba biti veći, barem 2 puta veći. A isto tako su rekli da bi željeli da se tu nešto događa, jer sada se događa ništa. Sada si ti u zdravstvenom domu ili u srednjoj školi i brzo trčiš do tu, u trgovački dio da kupiš neki sendvič, pa se brzo vraćaš, pa ideš onda tu, a to je samo bio prolaz iz točke A do točke B, a nisi se imao nigdje ostaviti. I kad smo mislili, znači, bilo je puno nekih priča, pa je na kraju ispao konkurs, ok, proširenje parkirališta, možda čak da opet otvorimo put, kako je bilo to u originalu, ne? Pa stavimo neko uređenje, neko popločenje, neke klupe, neke mjesta da će ljudi moći se tu zadržavati. A mi kako smo to gledali, smo rekli, pa nećemo valjda to napraviti, nećemo valjda, mislim, hoćemo sve to napraviti, ali kako ćemo to napraviti, nećemo otvoriti opet promet, svi drugi gradovi se trude da bi zatvorili centre grada za promet, a ovi imaju zatvoren, mislim mi, imamo zatvoren već 30 godina, pa bi ga sad opet otvorili. To se ne radi, ajde to zadržati, ne? I umjesto toga, ali nismo znali kako to zapravo skomunicirati, i umjesto da bi pravili konkurs samo za tu ulicu, zapravo pokazali smo neko novo šemu grada. Kako bi mogli redom, polako, sve promijeniti, to vanjsko uređenje, da bi se maklo sve te automobile koji su iznad terena, negdje na rub ili ispod terena ili kako bi to već mogli napraviti, da bi se opet vratilo zelenilo, da bi bilo više toga, pa da bi usto stavili još neke stambene zgrade, još neka stanove za mlade familije, nešto da opet da dođu ljudi unutra, pa da dobiju neki ambijent i neki program gdje se mogu zadržavati da bi se to opet popunilo. I sve to zbog toga da bi razumjeli da taj potez tu, što smo ga predložili, ima neki smisao u širšem kontekstu. Jer to je zapravo potez kad ga uzmeš samo van iz konteksta. Znači, taj jedan put, umjesto da bi napravili 2 puta veće parkiralište tu na ovaj delu, iskoristili smo postojeće parkiralište i stavili još jedno parkiralište iznad njega, to ću objasniti kasnije. Jer dosta je teško napraviti parkirnu kuću u gradu gdje su svi navikli da mogu parkirati bilo god, jer ima puno mjesta. Napravili se parkirne kuće od toga, ali je prazna. Jer ljudi zapravo ne prihvate da bi otišao u 3. sprat parkirati, ako možeš parkirati svugdje. I ta velika široka ulica, 18 metara koliko je bila, sužili smo je i napravili od toga puno manjih trgova koji mogu služiti različito velikim nekim događajima, neke te stvari. I uz to, kad smo to predložili smo još opštini, gradu, da sada jednu godinu sve što ima događaja koje se dešavaju u centru grada, treba se dešavati ovdje. Zbog toga što ljudi jednostavno nisu navikli da bi dolazili ovdje i sada treba se naviknuti. Sada, ako su 30 godina bili odviknuti, sada treba barem godinu, dvije da se opet naviknu u taj dio. I za taj dio, za glavni dio napravili smo taj prvi glavni amfiteatar u sredini sa tim malim trgovima i novim parkiralištem i tu je bio kao novi događaj, novi event space od grada. Tu je bio opet široki put, 16 metara koji je išao preko te male rijeku nisi ni video. Onda smo maknuli taj most, smo sužili. Sada ne može više ništa više nego pješec preko toga. Maknuli smo ga iz sredine da bi približili gradu, jer to je, eto nemam riječ, torrential river, hudournik, mi kažemo. To znači rijeka koja može brzo da naraste, jer voda dolazi tu silom
iz brda okolo, iako je to neka mala, može se brdo porast. I sve to vidite, svi ti obliki, sve to uz to da daje karakter tom prostoru, to je zapravo povezano sa tim torrential river koji dođe, koji se treba skupiti, se treba izbaciti ispod mosta i na drugoj strani izaći. I krajnji rezultat je ovako neka apstraktna forma nekih različito visokih stepenica ili različito velikih bina, šta god želite, jer tu može biti i mala bina i veliki priredbeni prostor i mali priredbeni prostor, opet od tog nekog belog betona, jer to je dosta jeftino da si možemo poručiti. Carrara marmor nije bio nešto što bi mogli upotrebiti, isto, ali se vidi da to govorimo o nekom drugom nego običnom popločenju. Taj dio, to je 100-godišnja voda tu. Od kad smo to izradili, ne znam, pre 7 godina kad smo to izradili, već je 3 puta bila 100-godišnja voda. Ja, tako i taj dio je kao zaležan ispod drveća koji stoji isto tako tu unutra, smatite, taj dio koji je redno popljavala vidite malo drugčijeg materijala. To je druga strana, to što sam rekao, gdje se voda skupi i izbaci. A to je taj prvi dio gdje se zapravo događa većina događaja. Ta neka igra sjenki, geometrija napravi neki prostor koji pruži neke prilike pa ga ljudi dosta vole upotrebljivati. A tu vidite kako može to se desiti za 1 sat. To se može stvarno brzo desiti i skoro do ove razine dolazi često, a do mosta već 3 puta u posljednjih 7 godina. Ali most još stoji, to je dobro. A drugi dio je bio opet sličan kao prije kad onog projekta što pokaziva, napravi tu seriju trgića okolo gdje se može očekivati. Kako opet napraviš u otvorenom prostoru seriju trgića? Opet nemamo zgrade, nemamo ništa i došli smo iz idejom tih nekih urbanih elemenata koji su isto takve klupe, ali su isto i male bine, pa smo oblikovali jednu seriju tih elemenata koji izgledaju veoma komplikovani, ali zapravo nisto. To su samo 2 različita ugla, tako da smo mogli isti element non stop upotrebljivati za opaže. Ne? To što trebaš da radiš betone, da ulivaš betone, oplatu, to. A tu su sad neke klupe za pričanje, neke klupe koje te samo vode okolo, da znaš da ne ideš pravo, da treba okolo kroz taj prostor da doživiš celog. Ima neka mjesta koje još nismo osmislili, jer smo željeli da se na to, da bude participacija i dalje i da se okolni gradovi, okolne zgrade odluče na kraju kako mogu proširiti svoje prizemlje na ovu stranu. Jer sad su svi bili okrenuti, sva prizemlja bili okrenuta na drugu stranu od toga što je bio put, jer nije bilo razloga da je bilo okrenuto sada, ali sad se već dogodilo, nekoliko prizemlja se već otvorilo tu stranu, a jedno smo mi napravili, to je sad ta parkirna kuća na kraju, gdje tu je bilo puno nekih malih kućica koje su se brinule o hrani za srednju školu, pa smo ih sve skupili u taj jedan objekt tu u sredini, koji je zapravo prvo pročelje te parkirne kuće. Sa ove strane je ovako veoma modernističan, jer smo ipak u modernističnom gradu, a sa druge strane pokuša više se prihvatiti s prirodom. Kad smo napravili to, zapravo smo potrebili samo zemlju koja je već i tako bila korištena za parkiralište i to što sam rekao prije, nismo napravili parkirnu kuću, nego jedno na drugo smo stavili 2 parkirališta. Tu nismo izgubili mjesta za rampe, mjesta za krugove, mjesta tako i samo smo malo stavili prvi nivo, pola nivoa ispod, a drugi nivo, pola nivoa iznad. Jer to se nam činilo da to bi ljudi još bili spremni upotrebiti, kako smo vidjeli da parkirne kuće nisu bili spremni upotrebiti. Ali već vani, znači vidiš gore ili dole, to je to, onda ideš na klasično parkiralište. I moram reći da to radi, da tu se dosta upotrebljuje, tako da to, jer prvi misao bi bio što niste zakopali sve ispod zemlje. U praznom gradu, u gradu gdje se ne ide, čini sam skoro da je to bilo pravo rješenje. Znači, imamo taj prvi dio koji je ovako zadržan i zadnji dio koji je dosta ekspresivan, malo prižat na ceni običnog parkirališta. Tako da smo trebali biti što bliže običnom parkiralištu, jer tražili su to, nisu tražili parkirne kuće, pa smo uzeli te expanded metal sheet, savili smo ih u jednu stranu, savili smo ih u drugu stranu da smo dobili malo trdine i sad je to sve skoro bez podkonstrukcije. Sad sve to stoji za sebe, znači da je potreba materijala minimalna, tako da smo došli dosta blizu budžetu koje smo trebali da završimo sve zajedno. I unutra isti princip, samo lim, nikakvi ni nosača, ni tregere, ništa, samo sa savijanjem da se sve zajedno drži i da dobijemo to nešto što bi moglo proći i srećom prošlo je. Rekao sam da je to infrastruktura, da mi radimo infrastrukturu. I prvi koraki u infrastrukturi već su
odmah nakon završenja već smo mogli osjetiti kako će to verovatno privući okolne zgrade. Jer to je zdravstveni dom koji smo prvi preuredili. Kad su vidjeli da se sve to preuređuje, došli su k nama i su rekli, jel bi vi i nama fasadu preuredili? Pa onda smo napravili kuću preko puta, tako da polako to radi kako smo očekivali da će raditi. Ja to mislim da je zadatak nas arhitekta, da napravimo infrastructural backbone, infrastrukturnu hrbtenicu. Ne znam, kako kažete, backbone, kičmu, hvala. A sve ostalo treba napraviti ljudi, ne? I zbog toga i to završavam sa nekim slikama ljudi, jer to je ono zbog čega radimo arhitekturi. To je bilo kad su napravili neki koncert tu u tom amfiteatru, to je bilo kad se pripremao neki koncert na drugoj strani, jer ta parkirna kuća služi isto kao velika bina na kojoj se mogu držati koncerti, jer tu oko nema, tu ljudi ne žive okolo, pa može iti preko noći, to se sad djeca igra, to preko dana i preko večeri se igra djeca na tim malim, jer tu je kavana dole ispod, a to je kako izgleda to kad se neki događaj stvarno događaju. Znači, zadatak je bio napraviti modernistični grad, opet zeleni, a staviti više programa, a sa druge strane mrtvi dio grada pokušati kroz neku infrastrukturu uživjeti. I to su dva projekta koje sam želeo prikazati danas. Dejane, hvala ti puno, ovo je zaista bilo impresivno.